Mwongeye kwirirwa neza mwese mbifurije ibihe byiza bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe hano ku Karabo TV. Turi mu masaha akomeje gusatira ay'umugoroba wo kuri uyu wa kane itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Mwese ndabashuje mbifurije amahoro y'Imana cyane. Munyemerere turebere hamwe aya makuru yihuta cyane. Hari amakuru nzanye, aya makuru nzanye ateye ubwoba aranakomeye. Ntabwo ari amakuru meza ku mutwe wa 23 kuko ingabo z'u Burundi zikomeje kwanga gasuzuguro, zikomeje gushimangira insinzi mu buryo bukomeye cyane, ndetse zongeye kugaragaza ko none ibintu zakoze bitarakorwa n'undi muntu uwo ari we wese. Amakuru mfite muri kano kanya cyangwa se amakuru tumaze kugenda twakira hano ku Karabo TV nuko u Burundi bwamaze kugenda abuzana imbunda ya Mauricie, imbunda ya Mauricie ya 140 mm ishobora kurasa inshuro zigera muri 12 ku munota wonyine, inshuro zigera kuri 12 ku munota wenyine. Bivuga yuko ku munota umwe, bivuga yuko iyi mbunda kandi yamaze kugezwa hano muri Uvira mu rwego rwo kugira ngo izatanga umusada cyangwa se ibashe kuba yakwifashishwa mu bitero bikomeye cyane biraza gutangira kugabwa, ndetse no mu kurinda uyu mujyi ukomeje kugerwa amajanja n'umutwe wa 23. N'imbunda ndaza kukubwiraho byinshi bishoboka cyane nk'uko amakuru yayo akomeje kugenda ajya hagaragara. Nta handi ushobora kuzajya ukurikira amakuru nk'aya ngaya. Hanyuma kandi uyu munsi Sadek yatashye. Twajyaga twibaza ngo ese noneho abasirikare ko badataha, abasirikare ko badataha, murabizi yuko habanje gutaha bamwe mu bari barapfiriye kuri uru rugamba cyangwa se ibiziga byabo, hanyuma haza gutaha inkomere zakomeretse, ndetse n'ubungu mu bitaro byo muri Afurika y'Epfo abagera muri 4 baracyari mu bitaro bitewe yuko ari abantu bakomeretse cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hanyuma kugeza ubu ngubu babanje gucyura ibikoresho byanyujijwe mu Rwanda, nubwo itangazamakuru ryasaga naho ritari ryemerewe bitewe n'ibyifuzo bya Sadek nk'uko twagiye tubikurikirana, ariko kandi twabashije kugenda tuyabagezaho, twabashije kugenda tubasangiza byinshi bigiye bitandukanye mu bigendanye no gutaha kwa Sadek cyangwa se gutaha kw'izi ngabo zabo. Ariko ubu tuvugana ibikomeje kugaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa kugeza magingo aya ngaya, bikomeje gutuma abantu benshi bashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko noneho igihe kigeze kugira ngo ibintu bibashe kuba byajya mu buryo. Hari abantu benshi bakomezaga gushimangira ndetse bakanavuga yuko iyi Sadek nimara gutaha n'abacancuro baratashye bishobora kuzaba bibi cyane ku ruhande rw'umutwe wa M23 nk'uko bigaragara, cyane cyane ahubwo M23 izatuma ibintu byongera kugenda nabi ndetse bikazamba. Ariko kugeza magingo aya ngaya amakuru dufite, amakuru akomeje kugenda atera impungenge abatari bakeya nuko ingabo z'u Burundi zongeye gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko ibintu bikomeje kugenda bitegurwa ari ibintu biteye impungenge. Hanyuma muranyemerera nakubwire byinshi ku bigendanye n'aya amatora yo mu Burundi. Hari umuntu adaye igitekerezo avuga yuko aya matora yagenze neza, ariko kandi bivuga yuko imbonerakure zakomeje kugenda zirangwa no gukora ibara rikomeye cyane, ibyaje gutuma CNDD-FDD yose ariyo itahukana ibibanza byose cyangwa se imyanya yose yo mu nteko ishinga amategeko. Nkuko bigaragara imyanya 100 bari barimo guhatanira ubu ngo ikaba yaramaze kugenda ifatwa nawo muri CNDD-FDD gusa. Mbibutse ko CNDD-FDD imaze imyaka ishika kuri 20 cyangwa se 20 iyoboye ubutegetsi bw'u Burundi. Kaze kuri mwebwe mwese abari mu Rwanda, abari hirya no hino mu isi, mwese mbifurije ibihe byiza, mbifurije kumererwa neza, kubwira ngo nyamuneka tanga igitekerezo, kanda like ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Hanyuma abari mu Rwanda, abari i Burundi, ngaha mu gisagara cya Bujumbura hano rwose, abantu bari hano muri iki gisagara, abantu bari i Gitega ku murwa mukuru wa politike no mu bindi bice bimwe na bimwe, mwese ndabifuriza ibihe byiza cyane n'iteka n'umunezero gusubira kubahereza mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye, kuko hari abandi bari hirya no hino mu isi kure. Abari bwota amasimbi namwe ndabashuhuje. Reka nkubwire ngo kanda handitse subscribe niba ruga mbere ugeze hano, utanga igitekerezo, ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe, ibintu birusheho kuba byagenda neza cyane. Igisirikare cy'u Burundi nk'uko amakuru dufite abyemeza cyamaze kuzana imbunda karundura, imbunda ikomeye cyane nk'uko bigaragara. Ni imbunda iteye ubwoba kuko noneho bivugwa ko iki gisirikare cyari gikomeje kwanga gasuzuguro ndetse cyari gikomeje kuzana ibikoresho bimwe na bimwe biteye ubwoba ndetse bishobora kuzashegesha ndetse no kuzengereza uyu mutwe wa M23. Mu Burundi kugeza magingo aya ngaya bukomeje kwiyoborera ibitero bikomeye cyane bikomeje kwibasira uyu mutwe wa M23, haba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru, aho ubona yuko abarundi barajinjwe
kandi barajwe inshinga no gushaka umutekano kuko bigaragara cyane yuko mu gihe umutekano utaba hari ku butaka bwa Kongo nabo ntawo bashobora kugira cyane yuko benshi ngira ngo muzi ibigendanye na Red Tabara. Iyi Red Tabara ni umutwe usanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ibyatumye u Burundi rero bwohereza cange burungika abakomando bo muri Tafo kugira ngo bajye guhangana n'uyu muhari wa Red Tabara ushaka kuzakora ubutegetsi bw'Igitega. Amakuru dufite rero muri kano kanya nuko nga mu gisagara cya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo hafi muri kilometero nkeya cyane rwose werekeza muri kino gice cya Bujumbura, by'umwihariko haba hamaze kugera imbunda yo mu bwoko bwa Mauritier nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ni Mauritier ngira ngo abantu wenda bari muri groupe baje kugenda bayibona, ariko kandi nanayishyizeho hano rwose hano muri iyi nkuru ngira ngo abantu barimo kugenda bayireba. Ni Mauritier ya 140 mm ishobora kurasa inshuro zigera cyangwa se zishika kuri 12 ku gihe cy'umunota umwe. Igisasu cya 70.4 kg gifite ibiturika bizwi nka explosives bya 3.5 kg, gishobora kandi kuraswa kuri kilometero 8,000 nk'uko amakuru y'ibanze twamaze kugenda tuyakura cyangwa se twamaze kugenda tuyakira. Ni inkuru rero bivugwa yuko yaje gukangarana cyane cyane mu birindiro by'umwanzi, mu birindiro by'umutwaye 23 na twirwanaho, kuko batangiye gutekereza nabo uburyo bashobora kuzahangana n'ibi bitero bishyashya cyangwa se iyi mivugurire y'urugamba. Bibutse yuko amakuru akomeje kugenda ajya hagaragara ari amakuru agendanye n'uburyo hano muri kino gice akomeje kugenda hagaragara ibigendanye n'imivugururire, cyane cyane imivugurire rwose y'uru rugamba nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ibi kandi bikomeje gutuma rero abantu benshi hano muri Kivu y'Amajyepfo bikanga ko ibitero bikomeye cyane bishobora kuza kubataka ku buryo abatari bakeya bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko iyi ntambara ishobora kuzongera gufata indi ntera. Ingabo z'u Burundi ngo zikomeje kwagura ndetse no kongera imbaraga mu birindiro kugira ngo babashe guhangana n'umwanzi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Reka nkubwire ko kandi uyu munsi Sadek yatashye, noneho yatashye igihe cyageze rwose. Amabisi ya Ritiko ngira ngo abantu wenda bari mu mihanda guturuka za Rubavu kamanuka za Musanze babibonye Sadek irimo gutaha, mu gihe kugeza amagingo aya ngaya ikigendanye n'ibikoresho gisa naho cyahejejwe cyangwa se bashoje kuba babitwara nk'uko bigaragara. Amakuru dufite nuko abasirikare hafi bajye bakaka ku 700 ba Sadek banyuze mu Rwanda barimo gutaha. Ni mu gihe kandi hari itangazo rirutse gushyirwa ahagaragara rya SADF n'ingabo za Afurika y'Epfo muri leta ya Pretoria kwa Perezida Cyril Ramaphosa ryashimangiraga ko biteguye kubakira. Ni icyiciro cya mbere cy'abasirikare bagera kuri 700 umuryango wa Sadek wari wararungitse ku Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kane cyanyuze ku butaka bw'u Rwanda gitaha nk'uko bigaragara. Batashye rwose muri ya mabisi asa n'ayaba abacanshuro batashyemo, ubona yuko noneho ibigo byabo byaza mu bambiro n'ibirigoma bishobora n'ubundi gusigaramwe ubusa cyane yuko ariko gahunda zihagaze. Mu gitondo cyo kuri wa kane nibwo rero imodoka zitwaye rero bari abasirikare zinjiye mu Rwanda ziturutse mu mujyi wa Goma babagamo mbere yo gutangira rero urugendo ruberekeza iwabo. Bisi zikaba kuri 13 zari zerekejwe rero na polisi ndetse n'ingabo z'u Rwanda, nizo zanyuze mu Rwanda zitwaye bari abasirikare ibikoresho byabo bwite ndetse na bimwe mu bikoresho bifashishaga n'ubundi ku mirongo y'imbere ku rugamba byari byarasigaye. Byitezwe ko kandi bari abasirikare bo mu bihugu bya Afurika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi nyuma yo gusohoka ku butaka bw'u Rwanda bakomereza icyato muri Tanzania. Bibutse yuko ngaha icyato nyine ari naho habanje kugenda hashyirwa bya bikoresho byabo. Hari amakuru avuga yuko kandi haba hari imigambi ikomeye cyane yo kubageza by'umwihariko muri iki gice cya Tanzania, hanyuma bakazagaruka ku mirongo y'imbere ku rugamba baciye mu bindi bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ariko kandi izi ni inkuru zikomeje kugenda zivugwa zitari zemezwa cyangwa se ngo zibe official. Abanyatanzania kandi barahava bakomereza i Dar es Salaam, mu gihe kandi abanyafrika y'Epfo na Malawi bafata indege zibajyana mu bihugu byabo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Igisirikare cya Afurika y'Epfo n'ubundi SADF kwa gatatu cyari cyatangaje ko abasirikare bacyo bazakirirwa na minisitiri w'ingabo rero n'ubundi zakira gihugu ndetse n'abandi bayobozi bakuru mu ngabo za leta ya Afurika y'Epfo. Ejo
ejo kuwa gatanu kandi ku itariki ya 13 Kamena saa sita z'amanywa niko itangazo ryabivugaga. SADC yari yaratangiye rero gucyura ziriya ngabo nyuma y'uko kuva ku igenekerezo rya 2025 ukwezi kwa kane yari ihugiye n'ubundi mu gucyura ibikoresho byazo bya gisirikare birimo intwaro zanyuzwaga ku butaka bw'u Rwanda. Mu mpera za 2023 nibwo uriya muryango wari warohereje ziriya ngabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko gufasha ku rugamba ingabo za kiriya gihugu mu ntambara rero zirwanamo n'umutwe wa M23. Icyemezo cyo gucyura ziriya ngabo cyakurikiye imirwano ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC cyari ryarimo rero n'ubundi na SADC ryatsinzwemo n'uriya mutwe bikarangira nyine uzambuye ibice bigiye bitandukanye birimo Goma no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Kugeza ubu reka mbabwire yuko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera, ariko kandi icyo nabamenyesha, icyo nababwira nuko kugeza amagingo aya ngaya ubu SADC ikomeje gutaha. Ntabwo tuzi ngo ikindi cyiciro kizakurikiraho ryari, ariko kandi abasirikare bo bamaze kugenda bataha. Mu kanya muranyemerera nze kugaruka mu buryo burambuye tuganire ku ngingo igendanye n'aya matora yabaye